Korisnicima Koprivničkog doma za starije i nemoćne veselja nikad ne manjka, pa su i ove godine u fašničkom raspoloženju članovi udruge Mariška razigrali domske sustanare na tradicionalnom maskembalu. Klaunovi, dvorske lude i vještice pokazali su svoje plesno umjeće, a veliku pozornost privukao je kušač dobre kapljice Štef. Ja sam Štef, pa to se vidi po ovom cifrastom pismu. I ja sam vam vrhunski umjetnik u kušanju vina u cijelom Zagorju, Prigorju i v našoj Podravini. Nema boljeg kušača. A da ne bi bil pijanec, ja sve društvo pozivam v klet. Milica Poca, dugogodišnja korisnica doma, rado uveseljava ljude maštovitim pjesmama koje sama piše. Maškare su za nju događaj koji ne propušta, a ispričala nam je i zašto. Slavimo maškare, slavimo slobodu. Pretvorili smo se u nešto što i nismo. Ja sam ostala pjesnik i napisala sam pjesmu Miši mačke na upačke za maškare. Sa ovakvim feštama, sa ovakvim veseljem naši štićenici, naši korisnici doma zaborave malo na bol i na brige, pa se opuste se malo i lijepo nam je tako. Često imamo ovakva druženja. Nakon službenog programa rasplesane domske maškare nastavile su se zabavljati, a ovo je šarenilo boja da veselica bude još bolja upotpunio zbor umirovljenika pod vodstvom Ane Pleskalt uz zvuke svima drage tamburice.